Dobar dan. Ćao, čao. Ćao. Dajte poljubav. Dobar. 17. Ćao, čao. Dobrodošao svijet, ne jedno i drugo strane. Ajde. Ćao, čao. Tamo posle praznika, posle praznika. Sve što Nikola sad buduće vidite ja sam već nije Hoću. Drage beranke, beranci, dragi izlagači, želim da vas pozdravim u svoje ime i opštine Berane. I zaista mi je drago što smo danas ovdje, što evo prvi put se organizuje ovaj bazar prolećni oči Vaskrsa. Siguran sam da ćemo zajedno doprinijeti da u buduće ovaj bazar bude i tradicionalni, da se održava svake godine,
s obzirom da imamo i novogodišnji bazar koji će, nadam se, također postati tradicionalan. I posebno mi je drago zbog izlagača koji su ovdje sa nama da predstave svoje proizvode, s obzirom da ovih dana imamo i dosta ljudi koji su došli sa strane, tako da siguran sam da će imati šta da vide na ovim štandovima. Zahvaljujem se Sekretarijatu za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO kao i svim ostalim organima i preduzećima opštine Berane koji su pomogli da se ovaj bazar organizuje. Čestitam svima nastupajući Vaskrsko slavi, da provede ga u zdravlju sa svojim porodicama, a siguran sam da će i dan Hristovog vaskrsenja biti i nama poruka da samo u slozi i u miru možemo zajednički graditi i izgraditi naš grad ljepšim i boljim nego što jeste. Hvala vam i živjeli. Proglašavam bazar otvorenim. Ću i ja. Jedan za Beran online. Sljedeći ti ja. Ti snimaš i tako. Oni su bili platnici i tako. Ajde.